Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati para panitia dan pengurus masjid, Pak Ustaz, Pak Imam dan seluruh pegawai syara, ibu-ibu para majelis ta'lim, Bapak dan Ibu, teman-teman lebih ke selisur lebih, memari ke pada kamana lolongat dece lino kuito pada ceng akhirat poleri pengalatan. Alhamdulillah, baru sesaat tadi sama-sama kita melakukan kewajiban kita. Yenar itu sempajang subuh tak turupiko gina pitangi contoh alimalat bina Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yenar itu nasi bawai berjama. Memuari teman terlebihku agar ripafole wona maka toporo riwettu lainnya natarima pong Allah Ta'ala nan niya nalaki apalam malepi-lepi risesena. Nasaba si tongan-tongan na rumus nari agamata dua mitu nasabari namatandre angke na dece pada rijamai. Yang pertama teman terlebihku malebi angke na kwetopa decenna yeko engka pakaswiat tajama nasabari onronna ijama yerode cengeri onro kaminan na puji pengalatan atau syaraful makan. Namoni matu yerode ceng ijamai fada-fada. Tapi yeko onrot tak jam yerode cengnya dena fada majepu si saleh angke nari sesena puan. Saya ambil contoh teman-teman biku engka tahu masam paja subuh ribolana duan rakang. Idi masam paja subuh ki wona rima sigita duan rakang mato. Pada sempaja tajamai. Pada wettuna bahka wedi jaji pada fangupuna. Tapi si saleh angke na teman-teman biku mati ri akhirat narik kolai timbang iru sampaja subuh taru. Agak pasi saleh. Na pada morakanna, pada matoi bacana, pada matoi wettuna. Ia rupa si saleh na sabab onrot tak masam paja subuh set diri bolai, set diri masigi. Tentuna tuan terlebih kung karena masih Allah Ta'ala, sinin na de celai jamai masigi na sabab onrok kami na nafuji pung Allah Ta'ala, ahabbul bilad ilallahi ta'ala masajiduha. Degah ga onrok kami na nafuji pung Allah Ta'ala rilebo na yelino papole dece yang dari itu masigi. Itu yang pertama. Yang kedua tuan terlebihku engka dece lei jama si salah angke na nilai na risesena pung Allah Ta'ala kadang-kadang tidak ditentukan dengan tempatnya. Nah yekia berhubungan dengan waktunya, time-nya. Laitallai syarafuz zaman. Malebihi deceng lei jamai nasabari alap biranna wattunna lei jamai ro decengnya. Riwettu nafaka lebih pengalatan. Yaitu napa itu mata lebihku ri agama tak malat de napatu-patu kang agama ta nalora ki mati ka riwettu. Dena wadi cari biangnya riwettu ro capa. Bahkan Allah Ta'ala sendiri
pakai guna itu terlebih ku irwatue bersumpah, terutama di awal-awal surah itu. Wal-laili, demi waktu malam. Was-subhi, demi waktu subuh. Wal fajri, demi waktu fajar. Wan nahari, demi waktu siang. Wal asri, demi waktu asar. Kira-kira tu terlebih ku magina mega waktu nafaki po Allah Ta'ala pakai gunai untuk matanro sebagai pengajar lauri kemana maka de idi tu si puasange salang wadik ki nanya si patu ki mati ke ribicara nariasange waktu apa engkau waktu nafkah lebih po Allah Ta'ala terutama onrot tak papole ro decengir. Tong terlebih ku rilalana tasitaungi karena rampi po Allah Ta'ala ulam malabiri papole deceng saliwanna alabbiranna ular ramalang apa narampi po Allah Ta'ala ulam rilalana ya ayai inna iddatash syuhur indallahi isna syara syahra di kitabillah na iya bilangan na ulangnya risisena po Allah Ta'ala lan natasitaungi itna asyara syahra 12 ulang Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 12 ulang. Foleri 12 ulang, nasa pengalatalan harba'atun hurum. Engka apa ulang malabbi. Saliwanna alabbiranna ulang ramalang, ye koyon repa pole dece rilalanna ro apae ulang, sininna to matalabbi ku decet tajamai nafal lepi-lepi po Allah Ta'ala angkena sempajata puasata sikirita baca kurata iya manenah magi tong terlebih ku nasaba alabbiran ruwatui pertanyaannya kira-kira iya ro apa ulang narampi po Allah Ta'ala rilalanna ye termasuk nih yang dari itu ulang Muharram. Tame ular Raja, kemudian Zulqa'dah dan Zulhijjah. Apa? Ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Si tolongnya talui ulangi. Ya. Labak ni Rasul Qa'dah Zulhijjah, ulah 10 sidi ulah 10 2 ripatong ta idi selenge, kemudian ulah seddi. Seddi mani mondi tajang ular Raja. Saliwo ini ular Ramalah. Fa ular Ramalah tu talabiku dan riak putanan ni alabirna. Allah isayyidus syuhur punggawana sini na ulang. Tapi saliwan na ular ramalang ya pa ular rampi pungalatala na ya. Agi tajama termasuk ya ulangnya kalau tak salah hari ini adalah hari Jumat Sabtu Ahad hari ketiga ya. Hari ketiga kita dalam bulan Muharram. Lalu ngason itu mata lebih ku ya tamaki. Agi tajama di lana ya ulangnya decenge to talabi kung karmasir po nga latala risese na puangi na pakyang ke malepi po nga latala. Makanya itu sukru to talabi ko. Di samping nasaba matemu ni taunge, yang kedua nalamperi sungat tak po nga latala rafi ya ulang malebi. Namun si tongat-tongat na itu kumatemu taunge tatamba umuru tapi hakikinna kurangi sungai. Kurangi sungai. Orang pesarek na wani ko sopeng maka daka yaitu ko matemu tahun na umur na anak ta nakelo tahu panjang umurnya tambah umurnya si tongat-tongan na lahiran na miya tu elong ko hakikin na ko matemu tahun na umur na tahu kurangi umur na macawi ni mati cuma dia gagami lo makelo maka da kurang umurnya macawi ni mati anakku dia gagami lo mapakor padahal hakikin na mapakor maka itu terlebihku ketika tahun berganti
hari berganti, minggu berganti, bulan berganti, maka semakin dekat kita sesungguhnya dengan kematian. Semakin dekat kita dengan akhirat, semakin dekat kita dengan kubur. Jatanta tu talabi kung karena masih pungalatala tua kolino na kurangi puangi. Itu kumata mutang itu. Na kurangi pungalatala. Nasiaga jatata tu talabiku umurna umat na Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalaki batas nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum. Baina sittin wa sab'in. Palawangan na 60 na tahun na 70 tahun. Dia nama bila folikor. Ikong kaliwangi bonus. Baka pendapat jumhur ikong murut na nabi tak melo ya teori. Pendapat jumhur itu 60 na 3 tahun. Apa sahabat merepe na nabi tak Pangulut Abu Bakar, Umar, Usman, Ali 60 na 3 tahun. Murut na umat na Muhammad itu na nabi lah folikor. Makanya tabi teman tu aku ye ko murut anani 10 na tahun na ako ko murut tak tabi ye ko dasar umurut na nabi tak melo lai fake 3 tahun menitu jatata 3 tahun. Apalagi kung kami man ako teman tu lebih ku umurut na 62 tahun. Berarti di tahun mani ko dasar umurut na nabi tak melo lai fake. Apalagi kung kami man ako 62 tahun 10 set diulang sulam mani. Apalagi kung kami man ako teman-teman lebih ko naliwan ni 63 tahun. Pak Vita jamaah na Masjid Ali Hasan. Insyaallah mega naliwang ero 63. Ala syukur nasaba umur acuang ngata lisa Masjid mokit. Apa ia tu amat tingangnya detoje na wadi malada lai tauri. Betul? Apa dia na sapai tu matuai ia tu amat tingangnya. Dito na sapai tu malolo. Malolo macua iko narafi acok na laboi. Cuma ia mero lai syukurukeun iye kotak ko narafi fale acok ta na tulisa masigi mua. Alhamdulillah. Jadi pada umur malolo mate ko tatanai iko wiri lalengnya nauzubillah. Makanya teman terlebih kung karena mesir pengala taala iko nalampiri sungat tak rafi ye ulam malebi ulam muharraye kesempatan alangi pengala taala. Pakai guna ni semua madeceng agi tajama. Baca kurata sikirita pasti dekata. Nasaba iko angka waktu malebi mesti tu angka farenta malebi. Iko ijama ni ro farenta malebi lolongan ni alabirang. Apa namo maga lebi nasit dia waktu. Iko dini fapole yero farenta malebi dia tu gaga lebir lai lolongan. Tetap malebi waktu tapi ini lepak ki lolongan lebirang. Saya ambil contoh sejuma. Natalai nabi ta sayyidul ayyam ponggawana fangulun na sinin na soy. Dan malebi. Onro lebih na tu sejuma tu matalabiku. Nania wanin na juma. Namo amatingan na tawe si salaturi sisi na fuang Allah Ta'ala. Angke na amatingan. Jangan kat dicen na amatingan na bawa tahu. Karena bitak mami muslim yamutu lailatal jum'ah au yaumal jum'ah illa waqahu Allahu min fitnatil kubur. Nigi tau mati wani juma ya nigi selang mati wani juma ya regas sejuma ifalappo ifoleri fitnah na kuburu biasanya fitnah kuburu 2 minimal 2 dia ini tani kuku buru yang kedua dia tu ni cala kuku buru selang mati jumae wani jumae nania sejumae kadero kalau ki milla wattu amatenga makanja illau iripat 2 ngeta ibu maka dia puang ale taro tak rialeku puang wani juma ga ya regas sejuma tatambe kia ajak na juma mangoloh puang tali taro tak rialeku taraddu inyawaku mati puang wani juma ga ya regas sejuma jadi marigaga yilo makor no talabiku
Nasabak magai, iye kong kamokki rilalan na sallange, natafina tanda ki puange lesu di famase na ro, onni juma, asso juma na saba ala biran na ro assoe, insyaallah. Dia na challa ki pungala ta'ala ko kuburu deto na tanai ki pungala ta malaikat ko kuburu. Ye ko makade tawe maga ni fale ko dina sampajan na mate wani jumai. Namo to dina sampajan asa salamoy deni challa. Ang kami to decen na lengi tarima di pungala ta'ala. Asso juma deni challa. Asso sattu gesok kia. Asso aha ibarasa sih susaneng asso juma. Pak magi dina sampajan. Iya. Pakor satu pendapat. Tuan terlebih kung karena siri pungala ta'ala tapi namo magalabina sujuma ye kodene ijame deceng angka ase sumpungan na si bawa alabiran na sujuma tetap malabia sujuma tapi dega galolongan alabiran majuma tawe matin rumah tu alena paki cerita na loki lolongan alabiran nairo alabiran na sujuma ikut majuma betul tapi ikut matin ro tawe ko tujumai dega galabiran na lolongan apa ada ya ulah muharrang ya ulah muharrat tu talabiku na si maturusian re guru tak pa tafsir narampi po nga latala rilana wona iya aya tama ria pai ulang malabi ipapole deceng tapi iye ko angka deceng na parentanga po nga latala na pita contoh ale malabi na nabita rijama rilana iya ulangi na deta jamai tetap malabi ulang muharrang na iya ke idi lepak ki lolongan ngalabiran. Pertanyaannya kira-kira teman talabiku agami mat deceng engke asis sumpungan na lay jama rilana ulang muharrang. Minimal saya lihat itu ada beberapa referensi dan literatur, minimal ada 2 saya lihat. Agar teman-teman biku puasa, nalorai pamegai. Karena ia ulang. Jadi teman-teman biku remakun reyeng kayak kalana biasa ulah ramalan. Ya. Makanya tuh mas sulu kalaki ulah muharram. Kamana ibu-ibu. Pura makala ramalan. Naletu si kuai deva na suluri. Tajame kada tak ulah muharram. Tetep ki puasa kada. 2 alat bira lolongan lepek kalata lolongan toki alat bira puasa muharram apa itu makun rekan yang masih subur ya kecuali perempuan yang sudah mati care perempuan yang masih subur pasti Ramadan kemarin ini ada kadaknya betul kalau dia belum menjalankan kadaknya sampai bulan Muharram ini saya sarankan akadak ki iya bulan Muharram tapi niat tak tetep puasa kalah lolongan ki lepek ni puasa kalata sesuai dengan niat kita lolong toki alat biran na puasa ulam muharram. Terutama tuh terlebih kung karena seri pungalatala puasa ahak pengeng. Kayak ahak subuh itu ahak pengeng. Menurut kalender Kementerian Agama set di ompona ulam muharram hari Jumat kemarin. Berarti Juma arwah 1 ahad 10. Jadi minimal tuh terlebih ku ahak pemeng ya puasanya. Nah telah ni gurta dia nari itu puasa Asyura namanya 10 umpona ulam muharram asyara bahasa Arab itu asyara 10 umpona ulam muharram karena ini tapi puasa Asyura 10 umpona. Terlebih kung karena masih pungala ta'ala ondo lebih na ya puasang ya 10 umpona ulam muharram nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yukaffirus sanatal madiyah puasana tawe seso di 10 umpona ulam muharram nasabari ya dampengi dosana si tahu jadi tahun 1446 Hijriah kemarin ini yang sudah kita tinggalkan iga na misang ka fole ripala wangat tak pura tak pasalah pugau adorakan terutama rogau de ena ya tung kamamuari puasa tak matu soaha pemeng adampengi pungalatala rimon di purana itu bakeng kemudian topi gotona puasa Asyura waktu nama leka dapura nabita joka Makkah fole Makkah joka Madinah ternyata tuh terbiku naruntui nabita namo Yahudi na puasa to Yahudi maka ngapona agasan keturunannya Netanyahu
balina Iran, Yahudi. Mah puasa. Maka Nabi ta, aga to si papuasa ko na Yahudi ko. Maka dero wana Yahudi iko hatu. Apa idi Yahudi riolo pa na riolo ko may tulia puasa. Asar Yahudi. I riolo pa na riolo tulia puasa niya Ashura idi wana Yahudi. Apa iene 10 ompona ulam Muharram ifasalama Nabi ta idi Yahudi. Poleri allalunna Fir'aun. Nabi Musa. Salama Nabi Musa binasa Fir'aun. 10 umpona ulam Muharram. Asukuru kata idi wawanna Yahudi tungkat mapamula tungkat 10 umpona ulam Muharram tulia puasang sebagai wujud rasa syukur kami kepada Allah atas diselamatkannya Nabi kami Nabi Musa. Nang talabiku maka dia Nabi ta yang kalingana keteranganna Yahudi makoro panahnu aula bi Musa minkum. Maka Nabi ta iku apa itu penjelasanmu, kamilah yang lebih pantas mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Amarana Rasulullah, maka dia sahabat na perintah mana nih Nabi tak lauridi sahabat apa sasyura ko. Baka ye ko nalamperi sungat ko pengalatala urapi muharrat topengang 10 umpona loka mapuasangi mapamula asara umpona. Berarti bahasa Arab tis'ah. Tis'ah natalai gurta tasua. Saya sarankan Bapak Ibu teman-teman lebihku untuk puasa Muharram Asyura tahun ini tali 2 ngesoah, tali 2 ngesoh. Mapamula 1 mengoloi, aha, satu aha. Apuasa tasua ki, apuasa Asyura ki. Magai saya sarankan nasabak witai kalenderna Saudi. Sedi ompona ulam Muharram aso Kamisi itu sih. Aso Kamisi. Itu sih kalender tai di Indonesia. Kementerian Agama sona Juma. Setengah-setengah deto na wadi lay pusanga ya agak maka dakenro na ya ceri tete sebenarnya ya ceri kalender ta lah sabak koto sih ke Indonesia mondo canaki ko Saudi. Betul? Cuma nasaba ang kamatodal lele na mga puasa asara umpona iga na misalnya ro cocok 10 umpona so 1 mangoloy cocok bilangan na Saudi mapuasa to ni dia boleh na cocok kalender tak cocok aswaha balina yesoy ya puasa memang ni je pagana 2 ngasoy magi bita iselle bocok na kabay mari asri Kamis ya. Biasanya itu setiap 1 Muharram diganti. Wallahu alam bisawab. Jadi itu na salah. Kode itu na marigagi tambah-tambero tasua. Puasa ki mapamula so 1 puasa aga sana unya kangi puasa tasua. Apa makanya bita benengnya na lamperi sunga ku pengalata loka pasilengan ni puasa aku si bawa puasana Yahudi loka puasanya sara umpon apa nasangaman ni alena ya ciori. Maka dia na ciori itu kimbo umat na Muhammad ma puasa Asyura teh nasaba idi ti ma puasa Asyura teh loka pasilengan ni 2 ngesoh puasa tasua. Cuma dia mina sempat na puasa Nabi tak irwet na mati. Ira tu na tak bagi maka dia Asyura na. Asyura na pak dia tu na sempat na puasa Nabi tak na mati na niaga mi. Tapi risise na pa puasa dia na marigaga. Ya ala sara umpona 10 umpona 10 se dia umpona. Cuma ko maka daki na moje ero 10 umpona balut tentu to. Ujama gaya ma puasa kak gayare ngana de. Ko mapakro elo doani mapamula makoke kuang. Alang nggak kasih pakule ceningati kasih mapuasangi 10 umpona. Apa magai engka furana lolonga engka aga sana Andre guru taro Sofyan Atauri abiasangane ro gurta mabiri masih deka mapanre tapi mapedi yero kan biasa ilolonga malabo mabesa mapandre mabesa mataraktir mabesa makabuah acara nasaba tong kami memakah itu sih guru tai timapandre tapi digagari sesena maga modele na mapandre bere-bere miti na pandre pak itu miro kasi fakulena maga cara na pandre bere-bere yero garuguna ro sesa-sesane ro roti rakko nandre maka serbu-serbu sisa-sisa makanan itu na pada pungangi na pasoso
ti natala ero guru niakangi pandre bere-bere na sabak itu miro kasi fakulen na bere-bere de tanah pandre. Iya. Jadi ibu, iya ko de tahu le pandre bali bola, de tahu le pandre tahu na molo kolo mitu taniakan mi mali fasidakah. Iya pandre. Asoso pakro asoso ro guru taru. Mapa. Bere-bere to mi kasi na sa ule pandre itu na ro pandre. Apo idi ko tahu le mo pandre bali bola, obi bali bola ta. Kabu acara karbu pelak ko aga kumai. Tapi ada menarik cerita ro guru ta. Iya koma pandre kak bere-bere tinandre, turu-turu asoso tinandre. Tapi eko narapi 10 ompona ula Muharram, Asyura, iya ro bere-bere ti upandre, magi de na melo mandre. Seolah-olah napisengengi ko aleku, maka de malap namo bere-bere pakalap bitoi de nandre yaro 10 ompona ula Muharram. Iya. Ta coba-coba gere aswaha pengang ibu ta pandre gere bere-bere ke ko bolata. Iya ko nandre berarti bere-bere kuttu ya tuh. Magi de na puasa. Kocan na bere-bere kuttu, bere-bere betah. Kita coba-coba moy. Iya, dewa kada, iya ko angka tahu, angka nasa ngalena na dena puasa Asyura, kuttu dewa kada pakro. Iya, bere-bere mi waseng, bere-bere. Pak ceritane ro gurta, kumapan reka bere-bere tinanre, tapi kona rapi 10 umpuna, maji dena minumanre. Sehingga nale kesimpulan gurta, wih, onro nafakalabina ro po nga Allah Ta'ala ira 10 umpuna wala muharra din atau mandre, mapuasa ki, namo bere-bere. Tidak, Allahu Akbar. Ini yang pertama, mapuasa. Terlebih kung karena sirip pong Allah Ta'ala, yang kedua, amalan engke asis sumpungan na si bawa alabirana wala muharra, yan na itu berwasa istilahnya. Apa itu berwasa? Mapasagina, bicara naugie. Mak bere masih dekat jadi tabe teman terlebihku teman tua tariolo popo melebih ke teman tua talulungan maga batina kasih pakalebih imak bere 10 umpon wala Muharram kalamana meli agaga masempo na marwa yena ro agaga masempo na marwa na bera pada fadana aga sana patafi pasero agavi pasering sini nang kapana natane ka tawi ko sengka makade magaje nakoro modele na tumutwe ye kula Muharram ina penuh pasae meli pecebelah maka dekat tradisi na tumoto tariolon rolon kasi mak bere nama civi fakalinon na yena ro agaga masempo kasi neli napa nak berang maka de itu kan marigaga makoro de marigaga ko yemi ro fakuleta Fatafi. Dia marigaga maliki fatafi 10 umpon. Yang penting iro fatafi meloi layak birang. Ye ko dia tahu lemak birangi ro fatafi baru tali, ye na ro fatafi tak tandriolo tak birang, ye ro baru tafake. Iya lena mali fatafi, alina mato pake, alina mato buru-buru. 10 ni fitu muharrati mali fatafi, 10 to ni fatafi ma nagatu kurang rinna. De gaga guna-guna ko idi mato boddi mato meliki kosolenge iku mapa ko meroniata ye mina baraka ye komelo ita sidekang maliki fasero silakan maliki fasero 10 pono Muharram tapi tasidekang sapaki ko tumasigi ang kawisena ang kakamara mandin na repak ni fasiro na tataro ni ko fasiro panting tataru ni kro tasidekangi tapatoman niya teman terlebih ko puang barakat na kasi fasidaka ko ri 10 umpona udah Muharram pak baraka ikasi dale ko puang alanga adisi nga puang palepo ikasi inreku cicilaku puang ya pak korde na marigaga pak iku pura ki masidekan na tumilo doang ya marigaga apa itu termasuk nasabari na makara iterima pak dongan na tawe ye kufure pigo pasti dekah makara iterima itu ibu oh ibu angkaman na rumina sata akat tata defa na fafolenga ki pongala taala letu si kwae
Tatajang imatu 10 umpona ulam muharrang. Abereki asidak kaki. Bereki. Kufuran ni masih dekai loduan ni. Puang. Barakat na kasi fa bereku pas sidekah ku papas sagenaku ri 10 umpona ulam muharrang. Timpa ka nga kasi babanna dalle anakku kasi nang kato jama-jamanna. Naku maka de malaikat amin de tamati narik ko de tay anak tak punne jama-jaman. Engka anak tak siapa tahu mitani tuo na de fagaga rampe-rampe pura mana ni boti siletinna. Asidek kaki ahak pengang. Ya. 10 umpona ulam muharrang. Napa to melo doang. Pua kasi barakat na papas sagenaku iri 10 umpona ulam muharrang. Timpa ka nga kasi na parukusan na anakku na wita de chen na puang. Kumaka de malaikat amin de tamate na rekodete ite anak tak boting. Termasuk koteng kalinga kareba ya jiburani timelo mabene. Apa sagena lalu ki mati 10 umpona ulam muharrang. Bereki. Pua barakat na papas sagenaku ri 10 umpona ulam muharrang. Tutuka nga parukusan na jiburani supaya de nak bene pemeng. Ari gede nak bene ye taunge. Maka di kolaba ye 1447 Hijriah de nak bene. Terima tu papa si dekata. Apa segenata. Maka de muharra topeng ya beri siki. Ya demi wisangi ko masih dekat tu laketa. Na lengin na. Maka de fa timpa nga parukusa ko bene pemeng. Kumapa ko ni ro tu mata lebiku. Biasa nak natane jamaah kumapa ko tega ni terima. Padongan naga bene, padongan naga lakai na pada tu. Maka dekat biasa na tegi malopo pasti dekana na tu na terima puan. Makanya ibu aswahak tupe mango agasana minggu pengang subuh dompet na bapak subuh. Jika na misang. Jika na misang ijok kay mapas sagena na lenginian na. Contoh contoh. Contoh. Apa iro tu mata riolo kasina? Kodega ga maka risese na iro onrolona kasi mabiri masih dek kamapan re. Namo aga gacet de angkay ribolana na fa depungang manang na fa depungang. Nala ni lawona cet de, nala ni golana cet de, nala ni fulu na cet de, nala ni kacang hijau na cet de, nala ni agafi berak na cet de. Iro andre na cet de ko bolana na fasinasu na taro manasu na tambe woye mega mancaji ni feca fitun rupa. Maka dito sengkangi bubu fitun rupa. Koniro kafang asalan na ron ng kaya sa pecak fitun rupa. Magay, ya tu pecak fitun rupa yang kemana ni rupa-rupaan na kuro kasi na nasaba tacede mana na fasinasu na taro manasu na taro bitta supaya mega jajinna. Ya ko mega jajinna ang kananan remalisa bola ang katora na birang bali bola. Cuma biasa ya upaw. Maka dia ko pecak fitun rupa mimelo ya sidekang ya birang ya rosoy ukafangi makura laku. Mage pak mega toma peca. Bahkan na cau rupanna peca tak bali boleh. Iya di fitun rupa mi bali boleh arwah rupanna. Na tambe duriang. Jadi dena tukan na makadagi tumpen reka ngandi peca fitun rupa kadaja no penreka ngaya arwah rupanna. Utambe durian nih, kok dia durian na kapang, maka dia udah boleh bolana sedia. Utambe lalu rambutan, asara rupanna. Jadi saya kadang-kadang sering menyampaikan guyon kepada ibu-ibu majelis taklim maka kakak koloki patukan nai papas sagenata irosoy tidak mesti peca sebenarnya. Walaupun engkau pengajaran atau matata, magina peca naseng agak gacet deh, kemudian ya sidekang tidak ada beban, kemudian bagus kita jadikan takjil berbuka, betul? Nasabah isunakan lima puasa, erosoy, iya kopeca menurut kesehatan, makanjak lada lay bukang, nasabah andre macam ni nama peca, bagus untuk lambung. Cuma anak-anak marimonde kadang-kadang iro bawa peca, iro bawa bubu, na napakaraja.
Ali nama toma bubu na panandre ko tangasoy berarti dia na puasa. Nah dapat itu nak birang, dito kagak nak birang kaya baca bawa ni mapeca ko apa gitu. Ye, majibani mak bubu na sabat leng itu hikmah, na leng kata na tama tata pigo itu le temu jami iko. Apa ko aro tama lebih ko desa no marigat ko yidi mato umpama meloi bukan kemudian melo to ya birang itambah-tambah itu pak bere lainnya pak. Ye ko peca melo ya pas lagi nangiro, dia malah ada matukan na tak. Baka munron robawam, munron robawam. Makanya kuma pecai pitun rupa bali bolata, ia tu makanja idi akonro pitun rupa ki. Ero bali bolata se dia macoto pitun rupa. Ia tu siro bali bolana se dia mana supala ko pitun rupa. Idi mani bawa paganda pitu, makan je na tuli pitu rogi. Ka itu acana ogi era cowok acara Iya, na tuli pitu. Apa ero mega nafake bilang ku akorannya itu terlebih ku agama tak memang bilangnya pitu ngeso, pitu lafi langi, pitu lafi tanah, matawafa ki wekafitu, masai ki wekafitu, melontar jamara ki wekafitu. Ye komelo yake ka anak ta icera anak ta pitu ngeso na fi yaumis sabi. Ye fitu, ye siro fitu itu terlebih ku lo ifa bisa ifa bahasa Indonesia 7. Ya ro 7 komelo si ifa bahasa ogi mah 7. Jadi apa kok tuh setengah-tengah na bicara na tomo atarion kamane ro nasehat supaya lay jamay. Gurta Aliyafi An-Nashiri Bapak Ibu ngaparate 50 ni tahun na ngaparate ya hadis Nabi ta fa hadis Nabi ta maka ma wasa ala iyalihi yauma asyura wasalla fi sanati kulliha nigi makbiri masih dekah mapasagena 10 na ulah Muharram mesti ifasagena ngetoy dalik nari Allah Ta'ala lan nari sitaungi. Jadi ko tarasakan macifi fakkalinot ta ye sitaungi ibu dena melo lepe kredit ta ye taungi apa sagena kita malkai hadis Nabi ta. Ye. Ko mapasagena ki mabere masih ke 10 na Muharram dengan keyakinan yang betul insyaallah na janji ki Nabi ta ifasagenangat dalit tak lalan nero taungi. Guru taliapi na cerita pengalaman na 50 tahun na suparati. Ya hadis 50 tahun na uparati na sa hadis na sa guru ta. Selama 50 tahun denang kana macipi pakalinong. Pakalinoko nasa. Selama 50 tahun parati hadis denang kabada na macipi pakalinoko. Cerita guru ta. Jadi teman-teman biku pada ini itu pawa na polei. Ay kung masagina papanadita ye taunge barating kato malata itari tabi ko macibi-cibi ta sadi pakalinotang kamo para minasat tahajjat kata de panapapulingan ipuangi. Momentum yang paling tepat kita gunakan untuk melakukan kebaikan termasuk ini berwasa mapasagina mabere mapandre insyaallah teman-teman terutama lisa boleh. Ye ko dia tahu lisa liwa bola minimal lisa boleh. Idi lakaye. Mafa ye wita koe anjuran Nabi ta mawassa ala yalihi nigi pasagenangan ngilisa bolana ye jadi minimal ero beneta to nah ko de to lepan de bali bolata beneta na ye pura ta janci ulawang de patalingan latu si kwae ero 10 pona ulah muharat talingan ulawang ngaji makun rek ye apa iya tu papa sempo dale ta idi lakaye kepala rumah tangga teman-teman biku ye ko malabo ki mabeseki ko makna ye makna nanae beneta napi tu biasa kalake mereke-reke dale na fole ripuangi na saba alena di koreke namu matin roma dompet to na sulapi dompet na sange to sengkangi manang keje burane na sopo dompet na ina riasa BRI ya burani reke na Indonesia asulap pedom ibu-ibu ya kototo tak lolongan laki makoro modele na ibu bacangang iya si masiga jadi ko timak dari ke laki tak mana magi je nama tuli salah-salah jama-jamange wa makna makna magi je tini macipi pakalinonge makna wadak bawan ni Andre sekekmu ti masulape dompetmu
Pasti na balik laketa. Ikotoje, pak bersesebo. Si kocah, si kongka si kocapu. Yero sekeki laketa, pak idi, makun reye, pak bersesebo. Defona fura madaro sambo anak emalapuni cicilangi melo lay wajah. Tapi ceritana. Dia nama seke laketa kung apa koromo deleta. Deko memang to bello. Apa itu siaga kabupaten itu terkenal mabello. Sengkang, sopeng. Tapi dia coba lo itu makun rena sidra. Ibu, aku tahu nggak gero? Iya, kau tahu mijai TikTok ibita. Terutama itu aji-aji baruna. La haula wala quwata illa billah. Nah, kada Ustaz mako tahu nggak Pak Idi tujuh ko kina sama ceramah ko sidra. Mako tahu nggak makun rena sidra. Pak ini tamana ko media Tak mako tahu nggak kapang. Iya. Menurut ballo na iro digaga la haula wala quwata illa billah. Dia je madigaga mak ballo ki yang penting untuk laketa. Agaga soli ipake sa liwat bola napa sesa-sesa ipake lalap bola lah. Atandro-tandro ki malaikat. Bedak soli, minyak soli, waju soli, micok-kicok mapada lampu hias la ipake sa liwat bola. Lesu bola bedak onye minyak boka daster sebo. Itu mega lake masike. Pakai carana dia masike ustaz kumapa korona sesa-sesa mitinalanga. Iko masui saliwat bola namurupana nama pada tagapo ko te alistri. Lesu bola newa kak sidepe samana sa dina subale wewe sidepe. Kamana kaje na subale na sabada onye minyak boka. Lasunana mani bawa degaga deni tumisi. Kata kau itu makun redena pahang ya. Iya, makanya Bapak Ibu dua hal ini intinya ya. Iya, dua hal ini intinya. Pemagai puasata, pemagai apa saginata. Baik, barangkali demikian teman lebihku karena masih pengalata lah ya. Saya lama lagi baru mengisi ceramah subuh di Sidrap itu. Milele wona isale. Maka ule mo kanya nabusi-busi. Ini dia furo janji panitia. Wapa seliang leku. Aka dia sange deceng. Aka furo janji tau natuntu amma ki sorry mondre ulah muharrangi bahaya. Janji ki. Wah itu kadang-kadang tuh yidi ustaz Pak. Iko maka daki insyaallah janji. Ye kodete ijoka. Nah itu gaga sabak nasabari biasa salah paham panitia. Maka den kasih rukawa masigi malupuno mobi. Iro mana ijagero kasih kulikuleng makanya itu ya kong ka jadwal dia uliseki. Catongem itu temako. Ya sama disimuka nama japa-japa. Ye asa puri janji. Ye janji tuh. Baik, barangkali demikian teman-teman lebihku. Doko-doko oleh-oleh amalang. Nigi-nigi baca subhanallah wa bihamdihi. Bekatallu kufure subuh. Insyaallah. Dena kan ki amaulukeng. Namun itu ki siaget tanah. Nalawe toki puangi pole di struk. Lasa buta. Lasa cola. Si bawa lasa ujangan. Bekatallu kufure subuh. Bekatallu kufure asara. Tali wiri materturu. Ya sangi wiri zikir yang kita lakukan dengan kontinu. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Kita ulangi kada ibu, katalu supaya kamonro. Subhanallahi acioki subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ulangi lagi. Subhanallahi wa bihamdihi. Magi nama dodong. Puasa nih? Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Satu kali lagi. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Mamuari mabaraka. Billahi taufiq wa sa'ada. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.